Dasma bilchin ma yikum da panzo sma ulana katia ko kana tinya no pose entre bilchin kam zasa be pon mazo katawro sonda ti yawa tula yir safur la yir ne sakpan dan la to kasawulo zombal nang ma problem paron ko para ka yogo nang mar ko mara ka param penati nya ko yadi ka chu no kulu soso banda patar bona nan bana zungo ni ajin chungo ben yar pon kan kana nan to we dinin karnyala anyala yiri dan mun bar mona anya video nyen de garnyen zanma dinin kai pa yiri da ama kale mel tama be kamal niya be ka baza de table na sakan na ate nyala yiri dana ai pa video nyen zanma anya yidan pa mbir ndona dora ai pa video nyen de garnyen zanma faina pale ama kale mi ni biya ko chena aten tinyele yande murka garka ke video anya ni vo so mbora ka gora kama mbor nin chan kuma se bi ankara be ye pul kan kulkena kare bob zon tarma ay ka tin video ni zanma ni yela dagban le pune dabse shedin sibsi na zango ni dabse shedin basibsi na zango ni sa shedin sibsi blekina ago ni sa shedin basibsi ne ago zo dinnin zon jilmama nda yela wula dinin kwem de yela wula nda pun yelme amma soma katama bi sota lama ta bohalla bohuma kar wurya ni salin yetamma shab tamya amma ka shabrabu kankanan titiga ka pa shel de pune dezo yande hali yela dabse shel din sibsina panglere ni dabse shel din basibsina yo samle duba sa nya ni yela shel dezo yande anya video nin non biya biya dolle tin yaran tiyati nasham kan yen yan piyel son sham nyenya an ba banin bi aku ba banin torezo zungo ye to chuma kan yen yela ay wumle karsonga ay ba wumle ka satlanti yen yela poy kan yen yela le mmalla ben sha'lan zan wa ben yahrayi poy kana karati yela ni ya na kala ya shan nyam anfonu dan paymo tabapra yusha janfo yila flin na kabolle jampone jankone la jankono na wi pata asirdan ko kanu November 29 na on gafara so kam da kun la pikona biya kulo kan yina da yila yara kam na ti karm de pune tro wala la wara ba mi dagbal la kam kaliye to kam charla kuma ka yi hankal fiel na da pune ka dadan yule la ni lo kan yong na on gafara ka yuetim kubiyar nyanga dezo yande na wi pat asrde yesul kan da kun la pikona na uzati ye yaran dale dezo aina ba diga tirte yande agbaza kol diga tirte il faut kan da biya nan pa yara dan mun tinye shishe shun in jin vien ya dien cha bangende bin yarda pun la kapta kullum sira dije ne so yul film ma kakanati yara tin sa changwa ngongongo sanan dan ni yara wadagba mi non polo hangun polo ba dezo manku ya kashila kyanwo aina ba diga tirte yiman kyan da nuna agbabu ma dan shi na wi pat asro dale so kan da kun la pikona katranya film ma premier ma din da yan chansham tin da di afana shele zan chang la salma polo na uzan mun za nya yaran da to ni zan she wa pa yimo ni lo pan yo opportunity ka bazan ha to da follow as low as 5,000 Ghana cedis leading to 100,000 of Ghana cedis tin nan shamanya me ya to pa la politi tin malta company ngo puni the strong individuals out there willing to invest into real estate ya bazan ha to ni opportunity to da follow na real puni to da to mama ngwari won parat ba nkuli yina ri la biya kulo kam sasa marka ta cika bi sina kati yuna na raka bukata nda yila nam kashara malga company wo yimna no tatab son bi pala kat bodan shil ajiya nam kashara azan Allah da pulu biyan kasalan bola ala lafsala pulu ati pulu ka diga lore iya ya lafsala ko boka ajiya gule pulu din diyan da million ko wa no ko ya nan socin kana million pinu na gba to nye sol ne to piga dane so biyan kasat ma afanata mabisura ka la fe kat zon chan sanra koko mba preso yan mba prara yelia ne fangon da pile
habra tla nirba polo yole ko kana ti shin pa ka ti shin ka jinu nyasam ama braba nyer banyan nula banyan kana ti shin mbi pak pin so ko yimbe sandra mol mashi yi kala so man yu kanda ta kala fi ka bi ni mana ko yel no da en da polo ma sa shel de zonir pa da den tam no labla lagrama to mornam yel man daniel hal ka tali yul ba ba ko borle zo ala ko radal sandra mol mashi ma ba pra zo polo do ni man kamina za bola ati hapuna ala ka tinto bo ka chanto bola la polo ma bantam ma braba nan saha ka bayan tirba ka tin tirmo zo ma mina nan saha bo ta jagule de zo ayu la an fu ma pune anye wona mar na paya he wo page mboma anto chanta follow yo TikTok bo kan amale ay contact na nga fara anto bo wo wa office ka kana kaban shakam tan polo ne kanya de pay ayen dame ka gbanadibo nyetom ay ko da alor yo agbanadibo dezo agbaz gu chang ma te piga dana chati chefla ka jama dagban le pune dadam bazan o don dabsele mal gwara dezo dagban ba ba dabsele zel karshe ya dabsele ya ka zan fiel pamne dadam zan le gu dagban le pun la kane wumne son bakin wo shamufa dizan suyulan kana nte bon nan gban pi be mbo bo sanan le pune dagban le pune dagban ba dabsele zel dabsele ya ka zakati mal gwara to domi bo do ta hadaf yinga so kam malaban do danshel to nim kura yelya nanya ado andabsele marka mal gwara inke lankara ningba te bom ma yandi hal ayba mi to agbanyin ning masra dinin ka ba milina begoma nyim bom ka ba wa la dabsu wonye dabse kwini zangta karba simsina chaka nirbe pa nirba ta mil pa hazo dabsele ya ka zakabra do ma dezo nin kura yana zan la chang bo ani substance tiyan garabin shakkan hala bon yim ka wula abe yin zarbin shan biyan tabla ka kuna ale kullan nuzan la dasla to mal nan ban shaw da bala puna wuma nin kura yelya ditinin ka lu adwan dabsle kaman zuwa nan bara video ngoma zuwa yela alaba karla da le kanyela alaba da ka do to murka ta kan alaba da layin pangla ligre yelai paga murka can alaba da nayin pangla ligre mbiya na alaba da ligre pangba bieme ya doan dabsle dinin malakanti dinin kan ya alaba ka do to murka ta san alaba can nayin pangla ligre wumpa murka me tizan alaba can nayin yola samle ai zan alaba a doan dabsle ngo al zumba nyelbe alam shi biya lahare nyel kan ya la dabsla ka do ka zan can ta pangla ligre pang bien yazo sashe kam ayin pangla ligre lele nyel ka zan adon dabsle chan tu yo samle to sama wa ko yom hanti yo sam shakar panyen dile daban le pune nim kura yele ya na adon dabsle aw mal pang lore amba mal yor samle di bo re mi ka wula nyin ngi solo ka biasani dezo wuma fe yela ni yela shamu nirba pang bangle dizo bodun dora ko gbebe nyang bama dizo daban le pune dray nang tinda mel kambona ka chat pire mone kambon pune dray nang ka zama ta kpalem biela mon ma kan yelma dikela daba tala sabo biang bulgla yidan teble tibin ma kpal la biela ka yidan ma malla sabo bin yener kpalem biela zungo ma viela ka zungo via biarne via del viela daba ta pompon de kutunun ka shelbo via de zo dagban la galanyel na nye yidan pandora ka kushin haka kona tin nazasa kana payina ta damri yayi dana ne ikona masa naya galanyel di ka ta pagala yikuto bodi da salama bo via dan shen kanka du noma da shi ler ai lelanyel ka nye pupar ken pun de simsim na mi adon dabsel ne she amale kyer pun sila samia zuwa la alamishi mi do andabsel mbala to marka zan la kepune niro ko nya amadi nya ka tan darbandiro
tu zan do dabsile mele ken bo de zo anyen nye pukpara de simsina mini yara shengo de zo dagban le pune sara mi katien ke pun so kamala woyen piel da she kada hinga katipyarla katinya katza kon ko yina ka din tirte bien ka lafi bien ka yelgo la kana de zo dagban do ko sa zan o do dabsile ke kambon te pi bandirgo no zan ba mona wenin la dan shen ka kad no da shi yelre sa shekan ye nyam ko ya nyang dundonga amaka dundonga mi gbo karaforo ab nyel fiyen yala ten yunama aya nyang dundonga ama dundonga mi varame abarla mona da masimsna barla dabse shama de zo nyi ko pa dabse kan nyim barla mon ab mi dabse ma yeto to a don dabsele a larzan la halle ntekpa atanda ba po ngoma ay kana te yule de punu za nganya la dabse shebe da do arbiyara punu mambe mi nyimile to la dabse ba ay nan ba shaka nyin nan ka lomle me ka malen pyar abukata mese punu anye dabia merka yur ka male kenda da ki la dabse nyin nan sra ka pala sa she kamza anye la sharan kira da bilin punu ka tela demle ay de zoti yalla sa she kan ka so kan ka demle dole so bi nyim mamman bu understand ban yar shanga de zo kan ba shaka labsra nya kan de tal na ni ba jama ba pra ka jakar ya dale de zo de zo ay nim kura ya dinin kan ya ayan gome kama gor mayiko malle yen changla silmin tinga visa yina plate tuma tang maya bumnin mal zaman kar yiko shabun malama ma in kaptibu ka mal karkat lun do andapsile ay dagban bibe na kekende na chema ama kale mini kenne ma puna aku mu nyas de simsina mila ya kenne ma puna unku mu nyas de ande terle sham aku nyalla ama amari ko amma la dapsil mazal kato kuna ti dikpam ne yelam nin kura yela dinin kan ya ayan gome ka dagban gwati ya obya pishinanu gora sahaya ya nin nun sulo ka golzana mbapra wu makam ngo vyen yanga fa ayan go incham bobo gorndin to yakama bia pia ka dagban gwati ya obya pishinanu 25 nin nun le solo gorma da sahaya ya gollom balama ay goncham ay gola gorma zimsbu ngon kan ko yembi sabsu ngon ko nyen tuma nin sabsu nole ayu be nan abya pamma dagba zana kulda dagban golti yo bya pishina no kina ka dagban be zel kulda la sa anya ka ne goli zan wo daban wo dabslilu tan ko zo dagban be yu ka ba zel bin la zimsim mapu ne yi ba yi me kulwanda yi le mel kuye ya yi ne ba man chat kya zimsim pune de zo yela pambe yi kula to nyele de zo blikin se pun blikin ba chen bobo ka dagban gweti yo bya pishinanu kalan poro napon ayi gosa ya num solo ka golma ko zana ka lab ba dabsle to golma mi zana wo dabsi jabian din kan le zan ta ngo dilu la dabsma nyin tanle de kola na pon la dabsle tule dagban gwaldin dan yinga murka ta zan gofa murka malatum na alheri zo gwaldan yinga dagban gwal da ba yo ni dagban gwal biya tiye ne yine zum ka kila dabsama dinderin karinya ayan gome be ayan pilla dagule to murka ta pilla dabsana kalama abnya chan kuta ngala zayinga an to ko kana jipun kabran na alheri bin sha be ka su kana titil be nan bin sha karinya afana bin nyin ko pana karna be ko ngala wala kana ka su ka izala chan golda yinga da wura ne la dabsa ma pun sa karan da wura me ne la dabsa ma sa karapune to rezo mbapra
nuku yam pahale sham ka gba zaadi afana bala ma de so yande pangma manga ka to gba dab so ne male so sham ma video za mun ko don YouTube channel ma pune bor nya bangra ay cham akoy yulam halti na kay to shekar pune ay ta tamin cham ne din tiga to so tun dol nyin kura kab yelti zancan bob nyin goron shi zesrin biyar pune din kan zan tama dinin ka nya idan do be ka nya idan pa marka shinki bindiro tana ka yiti ya idan ni bindiro malan kan di ta kpan biya kanan to do pa da bata ka pa gulgo tible ko go za yula da sama punu ko go za yulinya da se shedin viala ko bo bindiro ma shi la da silma sa shakam ni biya nyala kama da gulma ya na banenin amma za yul adun wa di bo bobra sa shaka gulur ga yambiyan ma de zo blekin ma tin ya ko kana ne tete bo se shele zanti ya ki dia fa nan bala yara sa shakam sa mawula milon garma na garsonguna na wuna